नमस्कार तुमकां समेस्तांक कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत। आयचो हो व्हिडिओ जेजूच्या निमाण्या जेवणा विशयान जावन आसा। व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळया। व्हिडिओच्या अखेरीक तुमकां दिल्ल्या त्या सवालाक कोण पयिल्लें सारकी जाप कमेंट बॉक्सांत आमकां तिळशिता की तांकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओर उल्हास दितां। आदल्या व्हिडिओंत पयिल्लें सारकी जाप दिल्ल्याचें नांव व्हिडिओच्या अखेरीक हांव तिळशितां आनी तांकां उल्हास दितां। तर आतां चड गळे करनासतना आयचो व्हिडिओ आमी सुरू करया। पयलें सवाल, जेजून निमाण्या जेवणार उंडो मोडटना कितें म्हळें? सारकी जाप ऑप्शन डी, ही म्हजी कूड। दुसरें सवाल, निमाण्या जेवणार जेजून शिसांक कसलें पिवण दिलें? सारकी जाप ऑप्शन सी, वायन। तिसरें सवाल, जेजूक कोणें पराधीन केलो? सारकी जाप ऑप्शन बी, जुदासान। चवथें सवाल, जेजून निमाणें जेवण खंयसर सेवलें? सारकी जाप ऑप्शन डी, माळये वयल्या सालांत। चवथें सवाल, निमाण्या जेवणार जेजूच्या कुशीन तिंकून बसलो शिस कोण? सारकी जाप ऑप्शन सी, जुवांव। पांचवें सवाल, आपणाक कोण घातान पराधीन करतलो म्हणून जेजून सांगलें? सारकी जाप ऑप्शन ए, जुदास। सवें सवाल, जेजून आपणाक पराधीन करतलो कोण म्हणून दाखोवच्या खातीर जुदासाक कितें दिलें? सारकी जाप ऑप्शन सी, उंड्याचो कुडको। सातवें सवाल, खंयच्या सिसान आपले पाय धुवच्याक इन्कार केलें? सारकी जाप ऑप्शन बी, पेद्रून। आठवें सवाल, निमाणें जेवणार जेजून शिसांक खंयचो नेवो उपादेश दिलो? सारकी जवाब ऑप्शन ए, एकामेकाचो मोग करा। नवें सवाल, जेवण जातेत मागणें करच्याक जेजू खंयसर गेलो? सारकी जवाब ऑप्शन बी, गेत्सेमानी मळ्याक। आदल्या व्हिडिओंत हांवें विचारलें सवाल जावन आसा, देवान मोइजेक 10 उपादेशांचो फळयो खंयच्या पर्वतार दिल्ल्यो? हाची सारकी जवाब जावन आसा, सिनाय पर्वतार। आनी ह्या सवालाक सारकी जाप पयलें कमेंट केल्लो जावन आसा, रोनाल्ड मोंतेरो। हांकां अभिनंदन। 10वें सवाल, जेजून आपूण केदोळ पर्यंत ताका रोस पिवचो ना म्हणून सांगलें? ह्या सवालाक तुमची जाप कमेंट बॉक्सांत तिळशिया। धन्यवाद। व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा, तुमच्या इश्ट मित्रांक शेअर करा।